tu ni kha zanai chi bangina limlak lam deuh te khoi dia photographer deuh te di bang phatuam jek thei ai jaka ichi gi ma bangina photo editing tak na di na chu photoshop ai ke ya lightroom he ya hidele limlak khaleni special de wai ba khoi nuam te khong khoi na din isang dinga alung lu ting ma hom hi ziakin ami tam le to ma kha poi mo ka sa khol ke ken chu screen kon share dia imu thei mo le hi ya bangla hiam limlak download sakana ne ya ken hun kene kia huchiki le ke ma main vala ka hoi tiang hi dike chi cha hun kene lo ziakina internet aki tuap de di te kana download oma i ya photoshop bangza hiam kon kai lut phot dia ina tak di tu ni hi di photo editing ichi retouch ichi hia hi maina khaleni i first day ka gen te kon hi zual dia ina tak di ipat maina ri hitidan limlak khong bang ina chiang ina hen chiang ina a background na in dei lo khong ana kha chi bang kha se kai na hoi te hi howa la khyak dan kon gen zual dia i jalamina content aware ge na hoi dan di na hiya limlak ka thena la so tool chi bele mo la so tool ale ka thei hoi zo che he pen tool ale ka thei acha hiya quick selection tool chi khong tam piom hi ven anuam pen di na hiya la so tool kon la dia ya feeder zo tu hiam thu hiam yu za le ko thi hiya mi thum te yai teng bang de lo ichi hi le i de lo teng kha i wagi kwal dia khatina tekin he bang i de ke le i wa select dia layer duplicate layer kon bol dia before after it nangina he ka select zo nungin hiya edit paina ya feel kichi oma feel kichi paile te ya ngom dia ya by default la content aware chi ngom dia om ki ale selekin lan okay chile te amale ma automatic ka hong mang mai mo kuchi ma bangin hiai le imang sakuta hoi jakin hete I select no na edit feel content aware okay hiai le hoi dan mai ni hi no na edit feel content aware okay mang vekta mo tu na kon minimize dia original to enkagle hoi teng mangong hita mo hoi zo che hiai alian nu alai tanu bang le ide ke le hoi dan ma ina agei iwagi dia ka free hand akon hi zuala hi na tak hi le free hand sangina ala so tool khat pen bang hoi zo mai thei ichin hi then adan mai edit feel content aware hi che hong mang hi mai mo to di select nine control d suk mang ding hi mai ei kholo ka mouse kon bang khat zualo ya pen nei hon hi lenga mu nop deu kha ka le chi cha khamang hi mai hilele kha limlak tingang zat thei lo di ti khenya dia limlak akizom bang na hi le na limlak dung zu ya leong hi thei di atang pi ai kha I limlak ide pen to khisu khalowa hi thei di mo ai jo che tip khat kon visual dia photographer limla la te ni thei di nga te khina di na hiai nu bang enle limlak kha sawong dok sima hilele I thei siam zual dia hiai nu bang kha lim camera I toi chanu me khen khat ba limon lak changwa ade lo wo me mo amayu mam salo agilu lian sa chi khong mang om thei hiai nu bang example in la zual le hiai agil bang hong lia na chu hoa la khiak theina khat kha tool dang ngai hel lo wa hia pain lan filter pain lan liquify pain lan hile aman he hon pop up dia I enlarge dia agil suneu di I mouse kha I suneu de dia hi hiai I di dan kha
click di in right side ta he agil suneu de ki je ka click di ya he ide namun pen click di in right side ta hin phei di te hin adin kon hi da to kha clicking a ka mouse kha lo he la ma hin phei mo na mu theu mo ka hi kha mai dan en ide dan dana bol di hi mai a kilom tan di ichi a hi chi di mo ngom lo mo ichi khong bang hi yu dai he tan ma le valak phei te la ai chu ai u a kilom di chi tan tan a hi ichi khong bang hi ta le okay chi leng a before pen kha hiai after pen hiai hong ki khema ma mo hi hiai kha apat na dana hi hi ya ka save ke dia tu nia hi de tang pi kha mai nin te ha siang avom te hi ngau angau te hi mial bai zo chianga i a texture la do koma amai hi mam di chi hia khat ani na a sam background cut heading background cut hiak chu i noma cut hiak te pen tool hiam la sol tool hiam hilele aboi huai te kha hiai nu dan do bang hile hia sam hongom ning neng bang mo ai ke ya le hiai nu bang hile hia ya asam hia ya khong ai cha asam hongom ning neng huai te khong kat hiak dan kha hi dinga a hi dan ni ki hil dinga detail ava pai mal lo di hong saw lo di hi sia kina mo hiai pe ni pan masadia huai zo cha ina i photo retouching pe ni hi dia te khine di in hiai bang kon kai lu dia full screen a kon hi dia ya duplicate layer kon bol dia hi sa te imu the na ngina wana ya empty layer khat kon bol thak non dia rong tuam te hin ding ina asan hiam kon pe dia in the sep imu the na ngin hi ting ting na na sep chang wa hi ngai lo hi to en imu the na kon hi mai a hi hi kha a hi the dan tampi om dia ke hi kha adik pen le hi tuan ki ken kana zat ja ken kana zat dan on hi de ke ya mi tuam mi na hi dan tuam tool is a the tua tampi om dia tu na hi kha anuam pen di le a ho pen din chu hi sorry yeah background eraser tool ki chi oma mo hi pen itel dia hi ya option thumte la hi alai ta pen itel dia hi ya le contiguous pen itel dia hi tolerance kha hi di chi thelo email ma ki ngadi I hi zel dia ato male I hi tam dia wai ai de dan dana hong hi dia hi na hi kha zala min le kon gen zual kina tu na he ka mouse kha click leng ka click chianga wai si la stamp di valak dan ichia zala min wai dan de win he click leng wai ka click namuna color pick di in chin ka mouse kha lo ka mouse ka drag na tenga manon nur mang di rong dang vahi khaleng honi khalo di te khina di ina tu na ka mouse ka click a amanga tun hin pheileng a blue tenga manga a black ka tun chia mang lo ai chu bang ziakin he ka click tu ka color tel kha a blue hi zia ka ya black ka ba tu phalo mo kon an du thak dia yai pen kon tam sak zo de dia kon tam sak de lai dia hi chi khoi ni pan dia tu na ka click ka drag he ya agei teng ka de na teng kha ka pa ya mo he kha ka chi bangina ana tak sem nai lo hi zia kina I aditel luang pai man lo di ka hi zia kina hi dan hon hil hon lak de mai ka hi ya a blue ide lo teng iwakat hedia hey na browse the brush anewle aletin let hu posim dia aha le ha lo dan
he na brush na bahi tamale na erase na size kha honglian sem dingin hong hat di chi na hi mai he idu thu sam takini kat man ke dia a hi dan kon lak zia kena he kha all a hi chiao chiao le kha idi detail hi tamzo hopa le i hong chiang di hi mai ei chi khoi na hi zwal di tuna heya gating kat khita hi changin tun chu heya la so tool hong ila dia heya banga 5 hong i pe dia tuna adang tengi i vakat khelel dia hi tamai delete tuna heya agay heya anol do te tan hiang na ding ina polo hela kon hi zaglai dia amial do te langai hi ko hela khong hi the na dia ai chi ni hi dia tuna puan nak te kha pen tool in kon kat zual dia pen tool zani ni ge na sorry he kha layer hi lo di pen tool to kat de hi jakin he ya abang hata kha style kha pat vatel ngai mo ya ina china ikat to zual dia hi chi khong hi chi dia a meeting point hi cha keyboard control enter ichi dia tuna revert dia control shift I reverse chi na hi i delete uchi ma bangina he lagle i ba hi non zual dia to he teng kat khia hi mai hi mo to hi ai age khong in le ti hai te siang zo lo ye siang zo lo kha dena i detail zo lo jak hi ai a ho pen la khyak theina din la khyak theina din chu hi pen kha bangdang le ba hi angai ke ya he brush ya clipping marks ya layer marks e tina hi ya ha brush la ina sorry hi ai pen a black ki ko idea halo ka hi khial hong kon unusual dia halo he la so tu le le i a the mai di la so tu la se 10 hong i pe dia i de lo na teng kha i batet i batan he dia he chi khong ale hi the mai hi mo he ya ne ning chik chik he la ka ti khong a siang zo lo mi hai te khadena i hi a detail takai ba pai lo zia ka hi bang teng hi le a hi dan khai the ya he hai dan ong hi dia hi hai dan kha a hi dan khat te kha yu namun mana to thi hong hi mo background i kheng u thia i kheng u le he chang om mai di mo he kha hi dan khata hi kon se phim him dia a hi dan dang khat hi ai pen a milem to ma kon lak non zual dia kon full screen no dia he le he kha
i dena to ki bang tho hi le atul hi cha hi thei chi na thi na diung na ai le kon duplicate dia layer khat kon bol dia ai le I thei nang in blue kon pe dia tu na hi pen kha ikat hi dia hoi ikat hiak pen kha I layer mark si na iwa ha siang dia mo hoi ding ina udana kat thei te khin di na hi hoi na ikat dia se wan khong pe dia alian de lo hi sia kina hi china raf de wina kon zui to zual dia ikat hiak ut teng ha tu na he la ka ning ting ti khong hi no pale tu ka hi tu na he la ti khong a tu ma hi no pale ya plus sign pe ni wala dia ya I select ka va et chi na hi ya asam la khong kon tel zual dia he la le kon tel sek dia tamlo mà chỉ hết là tel út kia tel út kia là here ya minus subtract pin ibat tel dia hết là cả le araf de udah wini hi dia hi chỉ khoi le hun the mai di tu na ya khai select hi ta tu here ya pai le ute select a pai le filter select select a pai le ya select and marks chom di hoi pen va click le te ya yong ki pop up ya yom zia bel to kha itan hiak na teng hin chin asan pen kha itan hiak teng hoi kha ya opacity adjust thei dia imilim hi ya kha a reference dia hong ki bol mai hi mo ichin semi transparent in izang dia hoi zo chi he right side ta ya option tom de ya ani na pen ya pen select ding in to kha ya hon hi lian leng ya to ka mouse plus na mu vele mo ka mouse ya plus pen ni nom zia kha to anola dena raf ta ka ivakat hiak te to kha valaki di chi na hin he la ka ya to ya semi transparent rate imu teng valaki di in he la he avom lam kha ha la ke le azia khwai te iwa ha la le khwai te erase home khadi mo tu na ichin hi dia kon enlarge dia tun hi lak mun kha click di nga ka mouse click di nga drag di ai te kha valaki di tu all la va hi ngai di mo tak bang hi le ana kholo denin ka hi khial ka image kha aslian sima ka computer ron zo ke dia to hi pen a size konen zual 4,000 here din che computer non zo ki khade 2,000 in kon resize wal mai di ka computer hat ke ya okay din a hi teng hi thak non zual ong ai di chi nai ve koi ma ka system hat ke ya a zo lo kha sang ina ka chi ja ka hi kon select thak dia he to ka select dan kha den chen kon hi chiang in idea na ni du hoi chiang in he tan kila le ho in te he tan kila ke le ho in te chi idea nan ong pot pa dia hi ichi ni hi dia
vậy cha đến nay hi đan in hay ai sắm nâng te khong ide eject đi te ivala dia vậy cha hay đây lộ đi te kha iva lakhe dia okay hi chi khong ni chi di tu na den nay gin dan in hay a layer a sorry select ai ve select and marks ai pai dia hong hi chita nena ka chi bangina tu na he anola te iwa ha dia ai ka brush kon hi neu dia brush han neu chi ai patale hoya i tu kha idei lo teng dina ila khak lo teng wala ki di brush janga he ya asung lam kha ha lut ke le te u chi ke ale wai kha to brush in vanul mang dai di ai jakin asung lam ha lu lo apolam le idei na tan chau balak mai di à helaka control dium jeka hekha I again haksa I milima kinga iziakin bangtana helaka a smoothness I penua ma ai kile feeder ai kile control contrast chi khong hekha en ide danan piak thei de yai ti kha na hi common experiment to mai lekte izo chiang ina tuna okay chi dia hi chiang hongom ta mo to bang ma mu thei de ngom nai lo hia nuwa ya kha 8 layer marks pen click lete ama hong kitan hia hi mai mo hong kitan hia in dena he lak te khong I detail mal zo lo zia ke be e khoi ta kena detail do win pai le kha asam te he lak cha hong dog vek man di mo wai zo chianga he layer marks hoi na kha tua hi kha I marks na hin chin hi pen kha tua idei lo te va pai thei idei te valak lu non thei wai om zia bel tu na ka keyboard ta alt me komin hi hon mek leng hi cha hong pai ve den ivatan hiak na ting wai ting la ka en bang ilaki ku ta bang ipai u ta chi ang king adi mo te khina di in here white here la ka foreground ha white color a hi le white color in sorry here sorry here kha brush tool wala di in here ya kha I foreground ha white color a hi le white color ka vanu le he ka vanu teng teng kha I alim lak tak tak pe na hong dog di wala ki chi na Uchi hilowa he ka foreground color pen black katel le he kanul cha mang di in chin he amang pen ma kha alim lak tak tak ale hong mang di te khina di na he al make in he la kon click thak non leng tu na example ding he ki men le te he asam amang vele mo he sam sorry he asam mang pen kha iwala ki ut no na le kha dena chi al make ding in I cha hi ding in I foreground color a ya white tail ding in he lak bahu china manu leng ya samong ki mo kuchima banga he lak khong neng chik banga idei lo na te hai dan a kha bahi non vek the chi bang hile
ya samti hong ki non mo ma ja ka i detail zo khopa le i helak bang nuam lo i chi le hoilak mun di kha ya opacity tom de kon pe dia oh okay tuna hai ka hi kon unusual dia khola thil tuam kon gen di problem na to kha kwa le tun ni tuwa khachet a tun ya okay blue ka pia a ka brush ane en leute ka brush a je kai voi mo ka gi chianga ka gi zo nunga hong pai kon ka brush je kai wai pen kha hiai je kai smoothing je hiai pen kha 0% ku le te to ka kai le ka kai na mun muna hong pai ge di hiai atwa kha bang yom kha kwa le tu ne hai pen 0 kon ko idea kong ki thak dia ha hiai lak mun hia cái brush con hi niam zek dia ya samong ki non mo uchima banga i brush hi lian zek dia ya opacity to me pe dia elak bang hon nu vom hon la ki zek leng hela ka hong ki non mo huchida na kha ide namun te wala ki non thei di chi yai dan kha hi dan khat a hi sample 2 china concept non dia e kha tang pi background ni kat hiak dan a hi dia wana mai retouch to kisai kha a ho pen to intermediate de weekend de te khina ding hi nu kon kai lut dia hi nu bang khai hi che iet mai le a mai kha a ma mi chi dia mai cha i aponom hollo avom kilele chu hu chi khong din mona chu thil hi tamlo angai ke ya before after it hina dina a layer kon duplicate dia ya hi thina tamom ab lim lak teng vom sa a hi wag un de hi level howa howe chumo keyboard a control m megle kar phong pai di ya kha ide idan dana brightness va piak di hi mai he kha ho pe na hi dan khat lim lak he chale zo le hi pa the mo en huai lo de wa te khin na dia amai teng chau bang i zut ngo so de ut bang hi le a ho non pen ma chu he la ka dot stool balang mai di evaladi in ibra suniam di sulian dingin ya exposure ang kinga ma di exposure asan zo khoble banga i exposure hong tam di chidam hong ha ngo di tun hai tom chi kini pan dia hi chi khong ina tuna atunga vanu leng amai hong wag zo de mo ka de na mun te ichava click ding ina drag ding tuna before hichi after hichi alyong ki khepa khat mo ya hidan khata hi kon delete dia a hi dan anwam zo same khat non bang chu dena dani na ya la so tul khat zo pen ila dia hi pen bang ila dia ya kha a feeder agei kha icha gradient do pa ide u jakina 20 khong ichi dia ya ide namun teng iba select zual dia kin de wina amai teng sungo ut ai kele agol tani chi a lele agol tani select dia tuna dena hi danina control m chileng car phong pai di tun he ka car piakin ha ka select sung teng chau wap khai chu adang te bang ma wap khalo ma ma jaga tuna brightness bang chi tu ka na de ya chi kha hi cha piak mai the chim pele control d deselect hi cha leong ki khema ma ta male he kha hi dan a ho pe na hi dan chi khat a hi a i amai mam sa tia di na huchilo hi tak ut te khina di na o kanau panglem okay hiai to hiai bang kon kai lu leng he bang chu amai alim lak le chiang hi le amai phual
he ya chivom dog ai ki a hi chi dia ma dan khong le om khatna mo ai jo chi he nu bang le a shot hoi loi chu depth of field hoi a background blur a color dig hile le amai ho le ta le amai hi chi mo ai jo chi a chi a vun bang le hoi loi chu he te khong zut mam tak taka zut mam di ichi le extra step de hongom di why di na hi dan tampiom di nga ya ni hiam kon gen som dia he bang hi di hi le step bang za hiam ngai di nga ama sa pending ina layer kon duplicate non dia he tu na he amai mam a phok teng zut mam masadi why zo chianga i exposure balance penon di angote mial sak deudi a mial te vak sak deudi why zo che overall a color balance khan pe penon di chidani he amo hay izut mam na ding ina hiya brush tool a atop na pen mixer brush tool kichi ila dia hiya kha aesthetic kha kana set sa hiya hila kha weight up 5% veil load 75 mix at 90 hay flow zo kisang lo phia le hi 100 ta koi le poi ke mo hiai nang milim to akitwa ke le hiai in thu po pen dewe hiai kha hi niam hi sang mai lan tuna kon enlarge dia ka mouse kon lian sak dia ka brush ka china tun hon git leng ma mai mole ai kha hunon la zik de hi zia kina non nanga ko poimo dia sorry hiai kha foreground kha sorry foreground kha white dewe cái thầy tạm á ai con hi thăm dược dia neng chiếc ai dạ không nghe na kalau cái tu na chỉ là ide lo ide dan dan ni na izut mam dia ai pen kha amam lo sima hi tak le le poilo den chang a bol dik di hi zut mam ya mit nuai ai là khong i en dia aki hia hia le yen jwalo le before after ki hello pa mo tu na izut mam zek lai de hela kho tang sia lak tiang do kum zek lai ya agol lag le izut suk dia ai che he a vun chi de anung hela khong le izut mam dia ai kha tua kha mam lua je samai thi poi nai lo den chiang a kha hi be diong om lai de hoi chiang ina i ka gen na thi chiam diwa yai pen kon hi niam de dia thakina 5 yam 6 yam kon ko dia before after ki helota mole pa a ai do chiang a hi brush a hoi na kha i chen kon gen di tu na te khin na ding ina i bang kon ching de o hiai lak asan na mudiwa ma hiai san in chin hiai ngo wei chu hiai san pen ha hiai kala ra ba hom pe the omzia bel hela click di nga kai phei leng kha
hay san te bang le hay color va home phe ich mai di chu tuna contest dia hay clicking hay drag phe khat ve nang ki dog lo di ni ve thum mai cha ka hi chang kha a color hay te khong kha u chang home phe mo hay cha le mam hi pa mai chu hay kha i before here hay kha i after hi mo hay cái này là con page dia tu na yai pen con copy paste con duplicate jual dia con kai lut dia tu na here ya window workspace sorry arrange here ya up vertically chi dia sorry ha vertical pen de he yai chu tua original yai pen tua i ball pen mo ong ki hello pa hu che hi le tu na hi chia i i klein chi hiama i ball sakte alung ki mule hoi hu chi lo wa i yai pen kha bol to ma hi chi thelo je jen chi mai ni baki zun mam lo je jen nei chu mai bol tom lo hi chi thei 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 hin chin wai ja ka hi pen kha a chi chi avun yai i texture le hong dog je ke i chi le wai pen hi thei dan kha chu yai original pen kon duplicate dia yai pen atunga kon koi dia ong hi chi mo le yai pen kha tu na i ya filter other high pass he kha sharpness va pedi wai ha sharpness pen kha layer mask a height non ding in brush a pana kha valaki non di ka ke dan the siam diwa ma wai kha tun hi le to kha he kha ichin ipia he kha layer style a kha he ya kha linear light ipedia to aino to texture ong dok ta mo le dena yai omzia kha dena amai phok teng tu na he kon disable ya amai ya aphok chau hi lo he ya bang chi de ma arong tuam mi cha a om te hong om non lo a hi zia ka a chi pen hong dok ta ai ja ka en hai wal salua hai pen dei lo hai pen kha zut mam di wai de kha ya adjustment layer ila dia hai pen kha adjustment layer ya in kha i va hai ding in brush aba hi va dok sak di hi zia ki hai pen kha i reverse dia wai hi na di na keyboard control I hi leng hong ki hai tai ve hai pen hong black ta mo dena ama pin to hong ki bang chat ta hai pen kha tu na I brush ila dia he ya brush regular brush pen ila dia ya opacity okay 27 hun thode hai tu na all in vazut no leng ana en leute kon hi lian dia tu ne vazut no leng a texture tem dog de ve na mu tham diwa ma mo he ka zut na lam kha dena avun achivun kha hong dog non ya amit tung la khong le hey let adok de de ma kon hi ai pen den changa opacity a height non de kon minimize dia tuna avekina avun teng kon la ki no non dia he kon la ki ka chi hangin hi ai na dena amai pon te tel khanol lo we chu skin texture chau kha hita mo ya go lag le hi dia den cha hong mam lo je jen le photoshop chong ki thei luat bang le hun khen khata de wai lo zel dai mo ela khong le izut non dia hi chi dia
tu na hiai kha bang chidam hong hal lo de wi hi ichi le ya opacity ipedia idi natana hai tan khong ba kha mamta ichi le i original kha hiai hiya to hi chang mamta mo tu na hi chia i hun sak u le le hun sak the hita hi le le maban ison ulai i edit ulai le hi the om bangjakin he en le ya khabin wai helakin helak vak jo helak vak wai cha hiai hiai anak kim hiai suk teng hong vak deu acha atal helak hong vak deu wai te kha color balance va piak non thei mo wai di na holo hiai kha then cha before after it na din hai le kon duplicate non dia na set tak takula hiai bela poimo ke dia hei tigel kon select home dia al control mekina wai kha control e in kon group dia group khatong hita mo to hiai pen kha i avak pen mial penuam hi ziaka kha i layer pen kha overexpose sakdi wai omjia chu control m megleng ya car phong pai he car fa kha over sorry he kha overexpose lo avom lampiak di hizo azia chu ena waya overexpose te kha color balance va penuam hi ziaka ichi khoi ni vom sak dia hai pen kha layer marks ipenon dia tun hai pen kha control I na ile bul non dia ma to omzia bel to kha dena hi amial amial iwa piak pen kha va height in kabrasin kahon sukhak kabrasin kanul na lam teng kha i avom hongom di dena hi piak pen avom hongom di tun he brush kalano na ya expose opacity niam chikini pan dia ien to kom dia dekina di in hiai lak bang enle ong vom mo namu tham ki wale ya opacity tam de wikipedia ai zo che hi anak lak he lak kha avom de te izud dia ai che he tal laka di brush lian de ni hi dia opacity itom sak dia he lak leong wak de hi chiang ina to ka hi kha hiai ve hiai lak te overexpose dik te kha hi cha va hu mo hai te kha to amel amai kha overall hong mel sa sim ong bang sim hilwai pen poi nai lo wai pen den cha va hi thak non di dekhin na ding ina he lak bang khan eng chik kun pe thak de awak de banga ha ichi khoi ni hi dia to kha color balance hong et nuam tai ve tunga hiai to hi chiang om ta mo iwa bol dik nunga hong ichi tuna den chang ina yet non nang ina hiai anwa ya pen kon duplicate non dia hei tiel kon mars dia tu ne hai duplicate ina hei ti khat to kon hi ting lo hi ngai lo kon son ob zia ka hi mo tu ni hi ting kha tu na amai ting iwa sungo non dia avekina to kha ide idan taka zut mam hinta hilele amai kha ngo sa zo lo de mo hi zia kina huchi di na dena hi dan che ina control m hi non dia car fila dia tu ngina ya exposure repeat dia over expose ni pe dia ichi khong ina okay dia ya layer mark sila non dia ya pen kha i opposite sang non dia control I hong mang ta mo uchi hi le to kha overexpose pen basel hi zia ka to ka brush non hi khak na teng hong ngo di hi ta mo ya pen kha hi tam jek dia ha tua
các bạn hi khác là tiếng khác hong ngầu đi hita hay là không tuổi và hi khác in imu no pa le hian disable le hong ki khelwai chu ai jaga kha tua nan ipiak pen ngolwai sa hiam a hi le he opacity a thì thế mà bây giờ chiang ina hi pen kha denada ni na con final dia con mars home dia e khai final product bang hitale bây giờ chiang mid portrait lim ilaki bim le apoi mo pen pen kham mid tang ashab di amit angau di chi aya mo wai di na te khene di ya la short tu level ya kha 5 hong in hi dia ya pen ya mit ngau amit vom amit ngau pen sorry amit ngau sorry ya kha tu veli la zo dia ya amit ngau pi amit pen kha iwa su ngau zek dia ya plus pen ila dia ya iwa select dia tu na control M ina hela ka kha brightness pejek dia ichi khong ini pe dia control D di select tu na he amit kha sharpness pe dia mit a sharp zo hopale portrait limla khanal hi mai mo widing ina kon copy dia layer khat kon bol di ka chi na he tu ma sharpness ka piak nom chia kina copy paste ya layer khatong ki bol mo he ma ka ba select thak dia he hela ma amit tang le ka wakat khe dia copy paste he layer ni hongom ta hey sorry tigel le it ivatan hiak mo tigel kha select home dia control E in mars dia tuna sharpness piak na ding ina filter sharpen smart sharpen hi dia ya kha ya ihin pei tam zo khopa le sharpness tam hi mai ka honglo la ya kha before if a click le before I kha changa after mo ya tan ya le ngai ki dia hi chi khong ni chi dia system in zo lo dek lama hi zo ya amit tang ngau na mu mo ya in kha gen tam pi ni ve tu na ya in la kheleng ama hi mo hi khai final product kong hi di tu na kha kon save as kon chi dia jpg in kon save ke dia cái save lại lo vậy mà con close dia tu na dena original ko hiya le hiya tigel hiya con kai lu dia dena danina yan tua dia
ong ki khema ma mo hi chidan hi debe tunia dinga ka hong kigindan puchilo wa he ya dena background kat hia ka khat bra sa khat the hi chi wai kon gen lai zual dia puchina tuni hun izodia hay amasa gen di chi kamang hila it's dan background bang ala khiat nop na kha ami pen la solid dewa om a background lela boineng nung lo hits dan te khong chu nuam taka la khiat thi hi mai mo ala khiat di dan chu hi thidan tampiom hilen nuam pen di chu dena ka gen dan ena pen tool ila dia he ya part pen ni select dia shape pen hi lo ina he ya ide na di tan ivakat hi dia hi nu puanak ala khiat thi dan chini omma he ya chini in console dia he samning ning te chu tua hi mangkhom dia ki satai hi mo a detailing lo om lo wai jakin hi he bang chini tuna hi teng ka hon sutwa ta a tuna dena ka hida ni na control enter hi leng hong ki select mo he pen hatun kon revert dia control I sorry shift control I a hi le hi sung teng hong ki select ta mo to bang hi di hi mi chi le hi sung tenga kha hi rong ba pele mang hi mai chu hi duplicate layer kon hi zual dia before after it hi na ngina tuna hi ka color box ka foreground color ka wala dia hi color kha hi pikarin hi color iwala dia hai khat ve tuna khat ve click leng hi chu i foreground color ide pen hi pen kha okay kon chi dia tuna hi brush tool ka wala dia opacity kon hi sang jek dia tuna brush suliani na ya ka brush vanu leng mang hi mai ka select sung chawa ka brush om di apolama om khalo di opacity kon hi hajek lai dia to khabang tania mi tun to chianga background pen kha he tunglam to noilam ki banglo e je kha background color pen kha vatel zel di ya hong light ju ta vatel eva nu non bang taniam tung to eva tel non a background color zota moi chi cha control d hi le mang hi mai ni cha mang hi mai mo tun amalam kha hi dan dangin kon hi non dia hi dan i thei na ngina hai thil ni hi thei hi hin tuna hai pin tua hi dan ina select ina brush ivana ke dia hai nu mei pen ikat hi dia bang ziakin tun hi ya khwa mong pai suk se se izia ka kha hai pen hadena brush dan in vehi le hong mang vek di huchi ide ile bel dena dana hi di hai teng select di hanga ai jo chehela ka rong khat banu le ave ka mang khom di en tua kha wai dan di lo chitani azat dan kon hil na dina hi ma de i hi le wai hi thei dan chu pen tool wala non dingin pa da ko dingin dena dana kha i subject va select di vakat khenon di ni kha abang khalwat tel ke le kon kat khejwal zwal dia sorry to kha hi nu aveka ke le bang taniam ikat khe dia tuna control enter ai zo chia i reverse dia copy paste control v control c
mà zia chu hi chi ve ivate hia khai nu ave ke vate hia ngai lo na kha hiai di de hi chianga mo tun hiai ivatan hiak na pe select dia ya la so tu la ina ha ya kha 20 khong le poilo ai teng ivatan he dia ko lo lian do hi lai ni ai chi khong ina hai pen pasel di chi thui le le chu hai pen I copy dia I paste dia layer thak ki nei hai pen kha vakhin sugle mang hi mai chu ya aki hen na hongom mo yai hela ka color ong ki thei a color ong ki thei chi le dina da ni na hela ka layer mark si pedia wa ya hiai ivala dia brush ina ya sorry a foreground black ina ivanul mang dia ile wa line pai pen ong ki thei non lo hi mai mo oi ong ki thei jek lai hai pen kha hi dan di dang khat kha brush hi lian dia ya opacity iva hi niam dia ya la chin pha zun jek le a gradient pen hong tom de mo tu ni hai pen kha I duplicate I layer pen I duplicate dia I duplicate pen hin suk zel le hi mai chu I duplicate non dia I hin suk non dia I duplicate non dia hin suk non zo wai kha tu na hiai teng khat iswa ta dia control E in immerse home dia chile kha aparting nul mang vek ki him mai hetel bang tu na afekina na zota hi cha chi nei ten kon mars home dia anwai pen on ina before after in le hai ichi swa hi mai ba yai da nei ve dunia dia ka hon to hong ki ging dan bang yam gen nop don nop hiam bang yam om chen chen le hi dia chi ki le dunia di yai da na zo di da ni ve wa